Halo? Halo? Pa, bado? Oi? Mano? Pa, mengapa baba? Baba you? Buntu baba. Ba sa siya ti siya blok D? Baba salun. Hoy, hoy. Ku, noi. Pa, good news pa. Oi, pamanong you. Pa, pa kan mau tu ka cek ba fa internet baru siya tu. Mano ka tu ka. Andu tu sien. Hoy, kat duduk. Mo pun ngai me. Ha. Boleh you. Guess what pa? Hana ba kadi perlok jong am, hana ba kia keren tu sien, hana ka ong ba ka internet pa kadan feelings pa faru. Yes, ani pali tamiu ha de. Ani la wai de. Tak de angap ta. Hajin siya ba kia songkai, ba kita ba kata perlok am, ba kata perlok jonga. Te kita ya keren tu pa ki keren buon ki hana ka ong hana ba dang keren sipang jong pa, hana ka ong iskun tu pa. Ka sekelai ni ni. Payu pali kap kai im na le sa bong. Ngam tip bahar pa mo, nga shootip mana kata perlok jonga ba ka ong ba hana ka iskun hana ya hana. Boleh pala pun ka tu jongan ya. Pa, ba kala itu tu pa. Ani dia tak. Yang tahu yang pan son tempat ha. Hakajing siapa ka don pa ni hajan hi. Te ba Tak bong. te da pam keren pa ci pa ni tu lang. Yo kam icanat pada le akan du. Ngalak di dos pat mena lak kan osni am sumenta. Kan ini kawan tang hapun oiling ngarang suong yo kam tu pala dat le kam long snu ha le. Ada bu iku saman de ho. Ta pa de bin sim step sim senjam pa da pam sim kan ni kala dem panam yo la chul no rung nge janga. Yo ala don gai pada le. Pat don retepang nge janga ka dos janga kadang ong hi. Kali aku mar le. Pam keren siam menta am wat keren chu pa ngalan no ru. To sim keren pa ong sim. Aw. Sis. Duduk. 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 Oi. Mana ini? Keren. Hello? Oh, halo. Hai. Oi, hai. Yo tu wo ba hana ba. Sai i ka tu jongan. Menjing sang asyik iya fisha practice football men step there. Ani ku tasi. What you so i mo ngala su. Mai i pi tu ba si ngala. Ya pi pa de ta ka dau. Ni kum tasa. Ong eu tu palok. Tu pa de bu ta mo palok i sha jonga ti. Ngarung asmo le ra ni wan keren ya fi menta. Ani ta yu ni le de ba yu ti. Ni sia kan du hi mo. Second no ho ngarung asyik jing sang asyik EBFM da fi practice football kum tu asyik pitu. Tasi di tadi Jadi one practice nak tu kata shoot no ball tadi. Nga follow jing sai fi hapo Instagram tang ba fi come follow back depan. Oh, bukan mo. Jangan kini ngabun practice tu ya. Hoi. Kawan kita sai ngan ya practice tu ya sa ya ketu no wat pi. Ni yo slapan. Dah slap di atau kum chatri ke pi. Okay to. Ni jing sa am ngasyat ngalaong ke itu ka produk janga ngasih tu kana kum tu banga internet mo ya fi nga kham tu bad ba ini produk janga di produk jang fi kan. Dia kum taking kaya po ya keren kan siaru. Oh, tasi adi sana. Tu skun hati ka tu piru. Punta. Jangan sawan kendu kenang kan pi kan tadi. Mai pi tu skin na ngai kan. Dia ngasih tu yo ba kum tu. Hoi. Di kamu sundang orang isu pi. Masih kau awan kendu wino pi. Riang ke ni mo ni. Kawan kenang dia lah sai. One fish ni nga that nga banwan. Fitep am nga sa ha Nampak tip nama kami itu sih nasi pi halti kum tu ya. Nga sa hang ni hapo la kra fish poi am la kra te. Office bisa selain kah sih. Hoi nga sa kra te hang ni hapo. Ama hai ngaset poi hati ada yang kera. Sa siwan be hang ni hapo da fam ko ba eat fish up prank. Ya? Fish up prank na da fam. Ani palsu tahu. Ani bukan itu. Ani lah. Ani. Hey, it's rocking.